To se krivo predstavlja. Kosovo je riješeno. Treba riješiti odnose Srbije i Kosova. Znači čak i oni koji ne priznaju Kosovo. Oni kažu taj dijalog je o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Nije to dijalog o pitanju Kosova, o kosovskom problemu, kosovskom čvoru. To ne postoji. Kosovo kao teritorij postoji. Teritorij Kosova je priznat čak i od Srbije de facto na neki način. Има ли маневарски простор он да ги исполни тие ветувања дека ќе ги нормализира односите со Косово, кога сега се наоѓа во еден ваков тестец и еден притисок од овие масовни протести кои траат веќе 4 месеци? Ja još uvijek nemam jasan odgovor. Imam neke ideje zašto Europska unija ne podržava otvoreno te prosvjede i zašto na tim prosvjedima nema zastave Europske unije. Po tome se razlikuju recimo od prosvjeda u Gruziji. Oni prosvjeduju sa zastavama EU. U Srbiji to nije tako. Prvo, može biti zato što bi Vučić možda jedva čekao da on, ako Vučić surađuje s EU, onda je to u interesu države. Ako drugi surađuju s EU, onda su oni izdajnici. Možda zato oni ne žele imati europske zastave. S druge strane, studenti nisu politička stranka. Oni odbijaju da im se oporbene stranke priključe. I pitanje sad da li će ti prosvjedi izroditi neku političku platformu koja će mogućim izborima uspjeti srušiti sadašnju vladu. Ako netko u Srbiji bude srušio vladu, Europska unija će prihvatiti novu vladu. Kao što je prihvatila i Vučićevu koja je bila neprihvatljiva u to vrijeme.